Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo grom pitu. Pripremimo sve što nam je potrebno. U činiju razbijemo 4 jajeta i umutimo. Malo posolimo. Dodamo 200 ml jogurta, 100 ml ulja, jednu kašičicu praška za pecivo. Kore podelimo na 4 dela, odnosno po 4 kore. Uzmemo jednu koru i premažemo s mesom od jaja i jogurta. Stavimo drugu pa premažemo, zatim treću, pa četvrtu i nju premažemo. Preko četvrte kore rasporedimo sir. Na ivicu stavimo jedan red kulena. Napravimo razmak tako da može da se lepo savije. Naređamo drugi red kulena. Sada savijemo kore sa strane da nam ne ispada nadev. Uvijemo pitu. I ređamo u pleh premazan uljem. Napravimo i ostala 3 dela. Ostatkom smese premažemo pitu. Pospemo susamom. Pečemo na 200 stepeni oko 25 minuta. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!